me dofupa obi de share what to say yo wo somfo ni tekotego am se dwom Adom TV am de Nkuranhyensem dwumadi ebrawe e ma ho se pese me no wahia enneso so no me tosoa akawo enioma wonyame de hye mu a se wodi akire na gya se wodi wasora no pa ene ye breo ena ye hunu so ena he gya sansem na woka no wo ye onyame abode soronko wo sombo na acha ade nyara onyame ebo se ne seso na ohome ahome bi gu mu ahome no ohome gu mu no eye se odni su ne ba na hye mu se oba beto nyoma eni ho no aye ne se de wo ho onyame no obo wo ne su a ode hye mu ba ko eye creativity to create se obeya ade nyina afofo wan se bible no kire se empo ohwe na asase bibia ne so eno ka se let there be light na light na ba no wa frɛ emoadom aba na aba na wa se nsuo e wasase ani na asase abeda ho ohunu se nsuo agya asase nyina wan complain waka he na de no God did not complain. He did not get worried. He never became anxious. He sat back to think. Obisa no said dear na meyo na nsuo we afri asase so na okachire nsuo se afri asase ko ena nsuo no ekoye sa nyame we ya ne tumi we ena odi bi ahye omu na esanse owura afri nia wo yonti no wo tio na abrabo ebo e ma abrabo mu bi omu wate na wo ye nyame sun ne ban. God gave you the power of creativity to imagine se obenya nsusu e wa adwene poso na de be susu bi abebam for all things are possible. I'm say if you believe it you will receive it. Onyame emma wo adwene abetun de atwa mfuni ma wade me ni say mo ware e be say make a place la osere mo ware e be de mo ware na wo dwene ho wa hono na sebe you see you have the power to imagine your future and then you can create anything. God gave you two strengths to create. The first one is in your thoughts. The second one is in your words. Wakasa woka ene adwena wo dwene ene afidi a wo de sese onuama wo wiase or the ade bi hye wo mu ye friend a gift and a talent eda soronko na ebeto se obenya suahunu na wayi na apie na wadwene adwene a betimi ayense wo ade yankopon de ma me ne den na adasoronko na eso aba mfaso ama nipa de ntia ya be o yase ne se obi epesika obi epeneje obi epa hunyade obi epedin ebira firi se de ese epe kane eye nioma onyame de hye mu se se da na die ene bra wo bre no na wasara machi me kwadwuma koto ade abai chese wo pri wo jani na nsusu onyame ama nsuni ben bi omu a otimi frɛ wo so ema ne ba make us me boa hwe o se me boa onyame tumi ode ma wo na bi na wonumu se obadwene adwene pa na aka nsɛmpa na brɛ mu asɛm bi abɛka na wotimu asɛm bi abɛka na wano bia eba mu ma as you a man thinketh so are you adwene bi abadwene bɛba mu ama he ma me kan nsɛm bi nkyerɛ wo me ba ba ma em se me ba otoso me nsa na mienu me wo no nga na me frɛ no kwasi doctor kwasi ene bi de wasa moto abonti wa hono me ba nti okoba bi ani nyam frɛ no kwasi doctor ena mekan me nka ba bi o ye ne PhD me ka woni be bre me ba no wa hono ma frɛ no doctor ama ne wa ye ne PhD a o ye doctor kwasi tego edin a me de bo no economy die mu esaka no asɛm bi a bɛka no me kyerɛ wo sɛ bɛbam sɛ wodi akire ayu a onyame tumi ɔde hye omu ne sɛ you have the power to create through the words you use and your thoughts. You have the power to imagine new things. You have the power to change old things to become new. Well, no, so to me dear way and nipa bebre enim and apare yen ene yebre. Yaka so obi ye aton na yenyina de akire ye aton, standard ton, cook aton, speaker ton, one ton. Aden. Obi a ton pure water yenyina pure water. Obi mo friends mobile phone, obi mobile money. She said adwuma ba ko obi be yo na yenyina de akire enega no obi a politician. Aden. Ye nya politics ma won e be politics no.
na yen hwe mo no wonye ade papa na obi a politician ade ene ga na obi a pastor we wonu say wona sika wo pastor wan archbishop wan yes ye sanemachi na ye yure free so nyame e de nyoma ahye ye nyina ankran mu ese ye da na adie ena ye ntimi nyo esan say ya dwene atosi ya dwene atoba. We have lost our creative thinking. We have lost our critical thinking to unearth talents and to do what is in us to do based on our passion. And we are pursuing somebody. So we become photocopies. My brother, my sister, you were made an original. You were made in the image of God. You're not made in the image of Nita Kotego. Onyame anyo se me, wanyo se kwabena, wanyo se president, wanyo se prime minister, wanyo se MP, or your so wo. Tija se wo de na galamse a na obi ade akire. Ade. Emine do ese ye trance. Na ebisa wo se. De enti na me ba wiase. Suban ben na ese me da na die na me da soronko e woni pa nyina mu. Na me da Nyankopon su ne ban ya wo mi mu. Ese se nyina sa adekro ya adekro. Na na me share mama bi ne mama yesa. Osini teko me pesa me ma no so ba adwuma Adom TV na me so anya Adom TV wa ya ma. So obi a person journalist. Ba ya na hwe obehu bra ya wo. Wa ka sika wo mo. Eye ni je na hofama na ye de yo de ye yo. Sa na wo pa adwuma bi yo na wo de ni je na hofama yo a. Abrabo beda sonko. Wo de ni je na hofama. Na wo de ni je ne otu husi wo se wo ye de awo ya. He tie bia no ho betwa. Na ye nya se nyina di ade ba ko achi no. We are made to create. We are made to create new things, to change the old order, to reform. Therefore, let's stop following the same thing and becoming the same people all the time. Awari awari, nyama meno papa yo ya na wo ye. Wa kwa adwuma ba, wa betra ko nyu. Owura ba, shame dame no amana dane na wadi, na pa no, na akotra ho, na akoda mpa so. Eno ane awari no. Eno ane awari no. Jai. Na sakra awari na awari nyehwam. Get new beats. Create new recipes for your life. Adefo from mo abrabo. At the ton, and answer be at ton. Ima mi egbe kai, ima mi abo kai, umeto bi. Hey, na, can't you find new ways of selling your goods? Can't you create new things? Onyame, COVID by no. Because of our sense of creativity, ye buso. Just say yen say sa. Na ni ha na ye adwene. Ena tuwa hye na ye adwene. Emre do ese ye pek dwumaden ye yo. Na ye Kenya ye ho. Epe suban a betimi ekenya de foforo wo ye mu. Na ye create no ma foforo. Ai na meja wo. So ni mi ni dada. Ni tekotego. Ni pe bo ami ye Thomas, Priscilla ena jampedu. Ena me camera ne me sound phone nyina na bo ami. Wo onya mre hwe me no. Koso na hwe badwuma dwumadi. Uni onyame entina. Me dofo pa